tuition abantu babeqala ukusibona. So one ke utrain u-specialist teacher ozabe sifundisa i-braille sesi-integrate sisema classini. So ifana ukuthi abanye abantwana wawule belief yokuthi ungahlala umuntu ongaboni nxa uthinte kodwa ngapha suqedile isikole usiya ku-employment sezishuba futhi ngapha another problem subuya again because every time nxa ulokhu uhamba nge-disability you have to prove ku-community ukuthi are you capable. So yinto ayenza ngabhala ibhuku elithi labo ngabantu wenza ukuthi we target the youthful generation who are leaders of tomorrow. Maybe in future things are going to be better kulalokhu thina sangena kiko. Kukabili omunye wawangenza emchoveni yara yes wabona kwakuyi $4 wathi mina $20 because ngalo mntanami but sasitrain ukuthi wesikhathi ungabona ngama temperatures aboila because laba no windu ngabantu isiphithi ukuthi siqalisa ibhule sadilewa ngama publishers abanye ibhule salipublisha 3-4 years abantu abaningi sazi basichiya. You can find me ku 0778 682 786. Also my